Makiyumiria kwamukira uteithio wa marihi ma thukuru ma ciana cia secondary, aciari aya kuma gicigo-ini kia ubunge ya Kajiado ya Rugongo ni marutite mahitia mutaratara mweru wa marihi ma university. Ndina mwana university first year na ici muratureheire undu mweru tutiramenyania in fact na kina goro muno. Turahoya gicoke tatene uria kirakoragwo affordable undu muciari angihota kuriha. No tha ici kina goro tukuremererwo guthomithia ciana. Kuringana na aciari a mathina maria magumire mutaratara uyu maya kuhingiriria ciana nyingi iria irauma secondary ikiingira university, amu aciari ingi matire na uhoti wa kuongerera marihi maria mari iguru. Hii mfumo mpya imekuja ya kulipa university imekuwa ngumu sana kwa wazazi kulingana na ile ya mbele. Ile ya mbele ilikuwa ni rahisi sana, wazazi wapati shida mingi, lakini kwa sasa inakuwa taabu mingi, wazazi kitambo washughulikie na haina uwazi, wazazi wajafundishwa jinsi ya kuapply hiyo. Mimi ningeomba serikali, elimu ni kitu muhimu sana kwa nchi. Iwezeshe venye hii mambo ya university na malipo itakuwa rahisi, isikuwe tatizo kubwa kwa wazazi. Moritie thirikari gwetha kihonia kia mutaratara uyu kana gucokia uria urariho hau kabere niguo kwarahura mwihoko wa aciari wa rucio rwega rwa ciana ciao o hamwe na warutwo wa gutwarithia na mbere mathomo mao. Ni hakwa ingiruga githomo gicokio uria kirari hau kabere-ini o uria kiraikarite noguo tungihoya gicoke tondu riu tha ici uria kiracenjanirio niguo turituhirwo muno ni marihi mau na makongerereka na mwana uria wathi utarehota akaga gukorwo ena hinya wa commit maundu mau mothe marekirirwo koguo tungihoya o gucoke uria kurari. Mine is just to request and say that turudishiwe ile mfumo ambao tulikuwa tumezoea, ndio hata mtu akikopa anaweza akalipa. Kwa sasa ukidisadvantage mtu bill ni 80,000 umepatia mtu 10,000, where does this person get 70,000? Kigina gia ciringi milioni 1 kuma kuri thirikari ya kaunti ya Kajiado nikio kigairwo arutwo a secondary ward-ini ya Ololua niguo kumahura njeki mathomo-ini mao. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Kate Muthoni.